Hi niche idol, unta ako na pod pag na-notice ko ani manilhig nako. Ay hala, sige, inotis ti kadayon. Kay basig na puno na mos abog da hinuon. Hey, what's up mga megs? So for today's video, mag-reading comments ko for this week's post nako in this FB page. And without further ado, let's get started! Okay, so, niche pa-notice pag hindi mo ako napansin, i-unfollow kita. Tinich, pa-shoutout please kung dili ko nimo i-shoutout kay unfollow tika. At tinich, pa-shoutout kung dili unfollow tika. At tinich, pa-shoutout naman, naka-follow na po ako. Kung hindi mo ko ma-shoutout, i-unfollow ko, promise. Pa-shoutout at niche, if you ignore me, I will unfollow you. Please, pa-shoutout. Uy, hala! Ganong gipauso naman na ninyo inyong mga pagbabanta. Pero seriously guys, I'm really sorry. Dili jud pud maato kay naa man gud ko'y personal FB nga mas makamonitor ko compared diri sa page. Nga igo ra jud ko maka-post or maka-reels sa akong mga TikTok videos. I don't even have time gani for live stream. Para unta matagsa-tagsa mo nako. So yeah, patawad, busy lang inyong Jamaica. Pero uy, mga luuran lagi mo sa mang threat dayon nga walay pagduha-duha. So ani na lang, kung kinsa tong gustong magstay as follower with or without shoutout, then siya ang tinuod nga loyal. Okay guys? Let's spread love, not threat. Pero okay, noted. I-shoutout gihapon ta mo. So hello ninyo Don Nezaline L. Ditablan, Ryan Yores Macpau, Hazel Escandalio, Marian Joy Rosal, Jebel Fondador. So next from Johanna 18. Pa-shoutout niche, kahit hindi mo ko ma-shoutout, hindi pa rin kita i-unfollow. Pero sana ma-shoutout mo ako. Mao ni comment nga murag hug, dili medyo demanding. As in, ang bait mo Johanna 18. Deserve mo ng 3 shoutouts, 2 virtual hugs, at 1 flying kiss. Charis, by the way, same mo ni Ma'am Shitin. She's also 18. And bias na si Ken. And bias record daw niya si Pablo. Hala siya, nasegue pa nga. So back to this comment. Thanks po again Miss Johanna 18. Kasi walang halang pang blackmail yung favor mo magpa-shoutout. So I repeat, shoutout to you. Okay, so from Ako'y Pobreng Alindahaw. Uy, medyo mahabang-habang comment kini. Bisag managad o dili, no problem. My new post o wala, same thing, follow lang gihapon. It's not enough reason, after all. Nalingaw ta, naglantaw sa kakwela aning bataa sa una. Karon pa noon ta di mag-support. Like us, naasad ni reason why she focused on other things. After all, the real deal is education jud. But I believe nga puhon-puhon tungod sa ka-bright ug ka-talented aning bataa, or let's say bayhana kay soon, if not already kay dalaga naman jud ni. Hehehe. Yes, sisikat din to ulit. And this time kabahan na kayo. Ha ha ha. Murag nindot ni screenshot imong comment tas himuong wallpaper. Kibalo ka ng comment nga murag vitamins, cherries. Beta, big hug and big shout out to you po. Ako'y Pobreng Alindahaw. You understood the assignment, Jude. Ang support with or without content and shoutout. So yes po, education first. That's why from kwelang bata to focus sa school. But since you know, vacation pa karon, so natay time gamay para maka-vlog man ani. So again, thanks sa pagsabot. Kung naalang ko'y loyalty card sa akong mga followers, murag platinum na jud ka po. Gusto ti ka i-frame and submit sa bongbong as best comment of the day. Series. So next comment is from Julieta Lagare. Hi niche, idol unta. Hi niche idol, unta ako na pod pag na-notice ko ani manilhig nako. Ay hala, sige, inotis ti kadayon. Kay basig na puno na mos abog da hinuon. So shoutout ni mga Julieta Lagare. Oh, manati ka na notice, go na. Grab now your walis. Itsuri imong salig moment ha, i-comment diri. Dapat before and after sa inyong sala. Charot lang. So kinsa pa day gusto ma-notice para manilhig? Comment down below. Grabe no, kung tanan viewers ingon ani, limpyo na jud kayo ang kalibutan. Next comment is from Jillian Marie Aderes. First, pa-shoutout Ate Niche and congrats po nung graduation nyo. Patag naman sa next vid. Thank you po. Patag ka? Okay, itatag ko sa'yo pati picture ng diploma ko. Charot, noted ang pagpa-shoutout og patag. Parang assignment lang. G ako dyan. So next comment is from Nessa Sigara Goloran.
Nitch, dili lagi ka managad sa akong mga comments. Hala, uy, guilty ko. Huwag na tampo, sorry na. Ooh. Okay, so ikaw nga dyan niya ako nabunutan ha. Shoutout din mo dyan sa Sigara Galoran. Next comment is from Shamay Tabares. Hi Nitch, sorry diri si late, hehehe. Uy, sige, padalhin kong chinilas kay murag long walk jud ni. Charot bitaw, murag layo ra jud kaayo. Taga Southern Cebu sad ko no. Pwede ipalazada na lang siguro ko. Char, kanais unta kay na nang imbita uy. Literal nga late is waving, but budget is declining. Okay mga Meg, so that's it for today's video sa ano. 7 notice comments lang sa ta. Next time na po ang uban, okay? So, until next vlog mga Meg, God bless everyone, and I thank you. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh.